Bosanski Ljiljani su svojim nastupom razigrali naše duše, a posebno njihovih roditelja. Nema toga sjela gdje se ne zapjeva i ne zaigra. I zato molimo naše veoma drage i mile bosanske Ljiljane da nas razvesele sa svojom pjesmom i igrom. Molim vas jedan veliki aplauz. Samo ti gledam djevojčice, ako ne bi bila komšinice, da samo ti gledam djevojčice.